babu 11 ka kitabu 7 ka mulakhasul fiqh no yewtan fi ahkami salmi fi ngengu nyaawore ko wi'ete kon salmi. as-salmi aw as-salafi ta'rifuhu ko wi'ete kon jonnugol maɗum nyawlingol. ta'rifuhu andingol en koni ɗum huwa koni ɗum ta'jilu saman ko yawnugol coggu ngun henya ko ɗum woni as-salami jonnugol. wa ta'jili samani e nettingol coggu ngun. si woni salmi ko yawnugol coggu ngun henya e hino ɗo. si woni as-salafi ko nettingol bi mana woni nyamande joni. wa ya'rifu hino andini ɗum al-fuqaha famu ɓe rahimahumullah ɓe yurmede Allah woni e mum bi annahu wonde ɗum aqdun ko finde ala mawsufin e dow siforgol fi dhimmati ka ahadi muajjali yawnugol bi thamanin coggu maqbudun henditengu ɗon e ɗon fi majlisil aqdi e nder jonde yewtidande nden e mum nde ngengu waɗi nden e mum. wa hada nawu oɗo none min at-ta'amul ko jiya ɗum e gollidal jaizun dagi ɗum bil kitabi ka deftere Allah wa sunnati ka sunnane laaɗo wal ijma'i e fottanede. qala Allah ta'ala seede on Allah daali ya ayyuhal ladina amanu idha tadayantum so nyawlondira bi daynin yamande ila ajalin musamman faktubuhu winde. qala ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o maki ashhadu min de mi tawama mi yi mi seedi tiki anna salafa wonne no feƴƴi ɓe moƴƴuɓe ɓen almadumuna anna salafa almadumuna afwan kan anna salafa wonde no nyawlingol almadumunu ko takkodirɗum ila ajalin sabu waɗegol ha ila ajal musamman wi'angal ada hallahullahu gomɗi Allah ino dagini ɗum fi kitabe ka deftere makko wa adana fihi mo yani e fi mum kadi. summa qara hadhihi al-aya rifti kanko Abdullah ibn Abbas o jangi oɗo aya. walamma qadima sallallahu alaihi wasallam tumande nelaɗo seni no al-madinata madina hom tawi kamɓe yuslifuna heɓe nyawlindira fittimari ka dimɗe as-sanata wa sanataini wa salasa hitande fi duuɓi ɗiɗi fi duuɓi tati fuu. qala nelaɗo maki gasi man aslafa kala nyawlinɗo fi shay'in fi hunde wa fi lafzin no are kongol go kala nyawlinɗo fi thamari fi dimɗe fal yuslif haray yo yoɓutu fal yaslif haray ko yo nyawlin fi kaylin fi etande ma'lumin andande wa waznin e pesande ma'lumin andande ila ajalin ha ila jal ma'lumin andangal. nawigol tun haray mi nyawlima ɗum ɗo ha hitande heɓuɗa o ma mi nyawlima ko maro ɗo haray andara ye kala ko heɓuɗa feere yoɓitala gasirtano sellirtano komi nyawlima ɗum ɗo ko a jonni to yelan waalare ma a jonni to yelan sariya sappo ma a jonni taylan joywel ɓayno no wodi ɓe anda joywel ma waalare ele hiɓe wi'i koɓe fulɓe joni ɗen heɗodiri ma wigol haray hitande heɓuɗa ɗum ɗo fo gasata. muttafaqun alayhi. fadalla hadal hadis o hadisi no tindini ala jawazi salmi e dow dagagol jonnugol bi hada shurutu ɗiɗo sartiji. waqad haka gom ɗi fillike ibnul mundir o wiyeteɗo ni wa ghayrihi e woɓɓe go koyna oɗo ijma'ul ulama fottangol jomiraɓe ganda ɓen ala jawazi e dow dagagol muɗum. wa hajatun nas e hatton jingol yimɓe ɓen alhaaliji yimɓe ɓen da'iyatun no noddigoy ilahi faade yo ɗum wonu li anna hadal muta'aqidain sabu no goto e yeeyindiroɓe ɗiɗo yartafiku e himo yurmine bi ta'jili thamani sabu yawnugol coggu ngun wal akhara tawa oya kadi yartafiku himo yurminire bi rukhsi thaman sabu nettingol coggu ngun fo no wona. wa istaratu ino sartinano li sihhati salmi fi sellugol jonnugol shurutun sartiji khasatun hertiɗi zaidatun ɓeyditiɗi ala shurutil bai'i e sartiji ngeyguɗi feƴƴuɗen ɗin ɓaawo. ashartul awwal sarti arana on indibatu ko toɗɗagol sifatu sil'a sifa marchandise al musallama fiha wonaɗo jonnede on fi muɗum li anna ma la yumkinu sabu konko newota ko dabutu toɗɗagol sifaji muɗum ɗin yuhtalafu ino luutodira moƴƴa kathiran moƴƴa fa yufdi ɗum hino naɓa
ilal munazati faade poɗodiral bayna tarafain hakkunde feddeji ɗin ɗiɗi jonnuɗo e jonnaɗo. fala yasihu enele ko raɓɓite kon Salihu bun Fawzani o wi sellata salama jonnorgol fima tuhtalifu fi konko lutodira sifatu sifa muɗum on tawa andaka kalbo quli wano kab wano puɗi wal juludi e guri wal awani e alaho e cataloy al mukhtalifatu lutodirkol wal jawahir e pindiji ma ɗum cuɗari labintinirɗum ɗum ɗon sellata. ashartu thani sarti ɗi mom dhikru ko jantagol jinsil musallam none wonaɗo jonne don fi muɗum wa naw'ihi e none mum on bi mana qualité mum on e couleur mum on le ko be gollitiren ɗon français seeɗa. fal jinsu none on kal burri wano gabbe on tigi inna ko gawri on nani. wan naw'i none on kas salmuni kono wigol salmuni on sifagol couleur muɗum on masalan ka misal tun wawa ɗum naw'un ɗen andi ɗum ko none ɗum ko couleur minal burri immorde e gabbe. ashartu thalisu sarti tataɓa on dhikru ko jantagol ko wolugol qadaral musallim embere total e ko jonna kon fi e muɗum bi kaylin sabu etande ko etande tel aw wasinin ma ɗum pesande ko kilo tel aw dar'in ma ɗum ko sogone ko meter tel hara ɗum no toɗɗa waali. li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo kaɓe maki ɗon man aslafa kala ñawlowo fi shay'in fi goɗɗum falyuslif yo ñawlin fi kaylin e etande maalumin andande wa wasinin e pesande maalumin andande ila ajalin ha ila jal maaluman andanga. muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo. wali annahu e kadi koni ida juhila si majjama andaka miqdarul musallam embere total ko jonnora kon fi muɗum haray ɗon kadi ta'adduru ngantinoto al istifa'u hunnugongol bi mana haray on tigi wawata hunnude a hadi ko jonnora kon ɓawo anda ko jilu ko ɗum waɗi la budda ko be ando. ashartu rabi'u sartina yaɓo on e mum dhakaru ko jantagol ajalin lajal ma'lumin andangal ko ha tel ha nyalande kaari li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laala ko be maki on ila ajalin ma'lumin ko ha lajal andangal. wa qawli ta'ala idha tadayantum so nyawlondira bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu. fadallatil ayatil karima hino tindini o aya tedduɗo wal hadith sharif eyo hadith tedduɗo ara istirati e dow sartingol atta ajili nettingol ngol e atta ajili lajingol ngol koni lajingol ko waɗugol dat fi salmi e nder jonnorgol ngol wa tahdidil ajal e happugol lajangal bi haddin happudi ya'lamu tarafani ndi tawata feddeji ɗin ɗiɗi kala jonnorɗo e jonnoraɗo no andi ko nyalande kaari e lewru kaariru. ashartul khamis sarti jawabu on an yujida ko nde wodete al muslima fihi hunde jonnande fi mum nden galiban ko ɓuri ɗuɗude kon fi waqti hululi ajalihi e nder waqtu e nder sa'i mo hewtata lajal mum ngal. masalan wona ya jonnor goɗɗo hal don fotton harayi enele do masalan tun ko honno waweten addirde misangal innen tun ɗo joni goɗɗo mois de mars e lewru marchuru ndun haray ko ya addanan marmalle haray mi jonnurima ɗum ɗo fiya addanan marmalle ɗe andi no marmalle ko heɓoto ko mois de juillet août ka innen noon maɗum masalan on tigi inna mois de août harayi ka nder lewru utturu wono masalan wono wonirɗen ɗo ni hande ko hiɗen le 1er juillet l'an 2013 hande ni waɗa date on hande mi jonnorima fi ɗum ɗo ko ya addana mbumbulaydi ko yete mbumbulaydi wonande fulɓe ɓe anda pulara alegoye poussiére ɗum ɗon kadi nden jonnorande ɗon kadi wawata sellude fi on ɗum li yumkinu fi yo newo taslimihi jonnutugol fi ko jonnora kon fi waqtihi e nder waqtu ka o ahoda ɗon har feƴƴal fa in kana silati kenon al musallam ko jonnora kon fihi fi muɗum la yujadu wawata ko heɓade fi waqtil hulul e nder waqtu
ka ahadi ndin hewtata ɗon ko honno aray lam yasihu sellata salmu jonnorgol ɗum ɗon kama law aslama wano woniri kadi so jonnori fi rutubin fi cecce wa inabun e inabu ila shita faade ka dabbunde o naray ko ya addanan ɗon inabuje cecce e inabuje ɓenduɗe ta noon iɗen andi on leer ɗon ɗum ala ashartu sadis sarti jeega ɓon ida yuqbidu saman so tawi woni on tigi tami ko ɗum woni o hindiki coggu ngun tamman no timmiri ma'lumun no andira anda ɗum almiqdar eɓɓore muɗum nden fi majlisil aqdi e nder jonde ka halda ɗon li kawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo e wiɗen ashartu sadis sarti jeega ɓon an yaqbida saman ko nde jonnoraɗon hendu to coggu ngun tamman no timmiri ma'lumul miqdar ta no anda total mum ko jelu fi majlisil aqdi e nder jonde haldande nden li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo man aslafa kala ñawlino fi shay'in falyaslifu yo ñawlir fi kaylin ma'lumin al hadis haka hadis on hatti ɗon ay koni ɗum falya'ud yo toɗɗo o wiya ko ɗum ɗo qala al imam shafi'i rahimahullah li annahu sabuna non ɗum la yaqa'u yanata ismu salafi inde ko ñawlina kon fihi muɗum hatta yutihi ha o jonnita ɗum ha o jonnitamo ma salafahu ko ñawlinimo kon qabla an yufariqa ko adi ɓe sertude ko adi o sertude min man aslafahu e on ñawlinɗomo wali annahu e ko woni kadi ida lam yaqbidu thaman so hendaki cogol ngon fil majlis e jonde nden soara wontay hande kadi bay'u daynin wontay ñaman ngeygu ñamande bidaynin bay'u daynin bidaynin ngeygu ñamande waada ɗum ɗon noon la yajuzu dagota ko few koye wonu ngeygu ma wona ñamande ma wona jonnoral ashartu sabiu sarti jeɗɗaɓon an yakuna ko nde laatto almuslimu julɗo on afwan an yakuna ko nde laatto almusallama ko jonnora kon fi e muɗum gayru muayyanun wona toɗɗa ɗum bal kon yakunu ko wonu daynan ñamande fi dimmati wonde ka dande fala yasihu sellata assalamu ko jonnora kon fi darin ko galle fi galle wa shajaratin e leɗɗe li anna al muayyan sabu ko toɗɗa kon qad yatlafu hino perda no bona ka qabla taslimihi ko adi hendegol mu'um so tawi ni toɗɗama wi'ama ko be hunde kaari so tawi noon nden hunde kaari masalan wi'ama ko be nagge kaariwe ngen no wawa mayude ɗo yo jonnora ɗon hewtunge ka masi ko suudu hindu wawa sumude mandu yana mandu bona ɗo e ɗum fe futul maqsudu hande kadi fandunde ko fandora kon e jonnorgol fi nden hunde haray nde boni koyo inni tun suudu hara wi'aka kaariru ma wi'e nagge hara wi'aka ko be kaariwe masalan wa yakunu laato alwafaw hunnugol ngol wa taslimi sil'a e jonnugol marsandis almusallama jonna ɗon fiha e muɗum fi makanil iqdi e nokkure ahodande nden ida kana silatike yasluhu lidhalika ɗum hino wawa newade no wawa moƴƴude no wawa gasude fa in kana silatike la yasluhu wawata gasude kama law aqada wanu masalan so tawi woni ɓe ahodi fi barrin fi dimɗe ay fi barrin e ka nder jurndi o baharin ma ka baharu fala budda feere o ala min dicri makanil wafa fi jantagol ɗon toɗɗagol ɗon nokkure nde ɓe fottoyta feere o ala wa haythu taradaya e nokku ka ɓe welaɓe ɗiɗo kala ka ɓe fottoyta ala makani taslim e dow nokkure jonnora ndemu jaza dhalika haray ɗum hino dago wa in ikhtalafa si ɓe luutodirino e raja'na haray ko yen rutto ila mahallil egidi faade e nokkure ka hadi ndin waɗa ɗon haythu kana nokku ka laatoto non nokku ka tawata yuslihu lidhalika ɗum hino wawa newade yiltitagol ɗum kama sabaga no feƴƴirno ɗen noon nane wa min ahkami salmi no jeeya e ñawore jonnorgol kadi annaw koni la juzu dagota ko bay usila yeygol marchandise almusallama jonnora ɗum fiya fi muɗum goy qabla qabdiha ko adi hendagol mo linnahayi linahayi nabi sallallahu alaihi wasallam sabu haɗore nelaɗo ko ɓe haɗi
an bay itta am yeygol nyamete hatta yubidahu ha on tigi hendomo wada mo kama gasemmu maka daggal mu wala tasihu sallata alhiwalata alayhi waylutugol gobbe mum bi mana wigol addu do mbuddin mi do mari hunde kaali nokkel kaari addu do mbuddin ila do ajehi yaw hendoyoda so yeyi non o tawi halfina don yeyi ma sumi ma boni lianna alhiwalata sabu non no waylite gongol inne addu do mbuddin yahana la tasihu sallata illa ala daynin sona hara ko nyamande mustaqirin nyibunde wasalmi jonnorgol non ardatun ko webiti dum ino toujours ino batte lil fusqi bonugol perda min ahkami salmi no jiya e nyaawoje toujours jonnorgol annahu dum idha ta'addara singantini ke ronkama wujudul musallam hebagol wodegol ko jonnora kon fi mudum waqtu hululihi e waqtu ka halda don kama law aslama wa non disi on tegi jonnori fi thamaratin fi dimde falam tuhumalu shajar tilka sana tawanon ledde den rimano e der den no hitande andi don ne wota ko ka ona hitande in fofotta na hikka netiri mali ma hikka manguri mali dun no wada haray don fali rabbi salmi ino wodani jeydo jonnorangal ko hanani modon asabru ko munyagol ila an yujada hatuma nde tawata wawa hebade al musallama fi ko jonnora kon fi mu fa yutalibu bihi on sumati newanomo dum non hendagol dum awil fusq ma dum bonnugol jonnorangal bon joni ko min jonnoron banon hebaki hikka joni tan aray ko yo subo ko burani mo dum non wo wa yutalibu o dabba bi rasimalihi hettugol hoore jawdi makko nin ko aldawi gol kadi ay mi jonnorno ma dum rowani fi ya jonna hunde kar hikka bay newaki a jonna ilan tono no dum ala ton ko yo munyo ha hitande hebi wo bay fofottani hikka dum don hebaki ma o hetta hoore jawdi ndin lianna al aqda sabun ahdi ndin ida zala sindi iwi wajaba radda thaman haray waddike jonnutugol coggungu pullo futa no wi si biti hebota ko yo julbi hotu fa in kana silati ka thamanu coggungu talifan ko perdungu halkike radda badalahu ilay haray ko yo oya jonnutu jonnordo on lunto mu'um yiru mu'um wallahu a'lam haray non ko alla andi nyaawoje den wa ibahatu dagingol hadhihi almuamala ngal gollo daldo min yusurin ko jihadum en newende hadhihi shari'ati alislamiyya o do sharia islam en wa samahatuha e newagol makko lianna fi hadhihi almuamala sabu son dari on taskige no ender ngal gollo daldo taysira newinangol yim newende ala nasedo yimbe ben wa tahqiqan e haqinginangol be tabintinangol be legoy limusalahihim maslahaji mabbe ni ma khuluwiha wondude le kadi e sortagol dum do iwa fesmina riba e ko wiete ko riba wasairul mahdurati e dendanangal duwadi renede din e mudum falillahi alhamdu haray ko Allah wadani yettore den en yettimo kadi en jarnimo ala taysirihi e do newende makko de o woni en newinande den haray babu on so on ko do lanni kitabu set kadi haray ko do lanni haray ilaka darsu jimmeden e babu on so on ka woni ko lanni do afwan haray en hikkino yay don e babu hikkoytodo don on e darsuji men aray dini amma hande on de tawno jemma on towi e yondinoray do darsu on yiltodo rewteden dum do kala ko yen en ko landitete ji angal tigi ba mi do jabi hay eden no falja ngure no wodi ndey ngugu hino fandi ko